sam si priuštiti život, opstojnost i moram reći da sam u tome gotovo pa uspio. Prije svega bi se zahvalio najgostoljubivijim ljudima na svijetu što su Bošnjaci i Hercegovci, jer toliko ljubavi i pažnje kojom sam ja, oba su to već 4 godine, a sada je pune 4 godine da sam ja ovdje. Ja sam 6.6.2018. došao u Hercegovinu i tu ću vjerojatno, kako stvari stoje, i umrit, i ja protiv toga nemam ništa, dapače. Povod zašto sam danas pred vama je odluka Ustavnog suda koja je donešena, odnosno objavljena prošli tjedan, u kojoj je još jedanput taj sud se ruga meni, mojoj obitelji i zdravoj pameti, pravdi, pravičnosti, pravu, ljudskosti, moralu, jer u kratkom vremenu, ako ste primijetili, oni su prije nekoliko mjeseci donesli odluku u kojoj su bratu i meni odbili ustavnu tužbu. U istom predmetu su prihvatili tužbu gospodina Varbanovića, bivšeg direktora Dinama, i supruge od poreznika gospodina Pernara. Znači, isti sud za stvari u istom sudskom postupku je tužbe braće Mamić odbio, a prihvatio tužbe gospodina Vrbanovića i gospođe Tajane Pernar. Ja sam to progutao. Ja sam rekao, ajde još jedan cirkus u režiji tih kriminalaca i lopova, i nastavio svoj život, jer ipak je najvažnije da opstanem i da živim i da ne izgubim zdravu pamet. Međutim, sada, kad su prošli tjedan ponovo taj isti sud, Ustavni sud Republike Hrvatske, donio odluku da mojoj supruzi Marini i mojoj djeci odbija ustavnu tužbu, a da bivšoj supruzi Zorana Mamića, moga brata Ani Šikić, usvaja ustavnu tužbu, znači u istoj stvari. Ja kažem sada putem vas, nećete razbojnici, bando, kriminalčine, i ovo moje obraćanje je danas sucima Ustavnog suda na čelu sa onim rektalnim alpinistom dijaboličkog izgleda, onom spodobom, jednom huljom, jednim uhljebom. To moj kompliment kad mu kažem da uhljeb, on predsjednikom Ustavnog suda Šeparovićem, onom hrpom govana od Mate Arlovića i svih onih njihovih tamo, onih bestidnih sudaca koji donose takve sramotne odluke, koji se skrivaju iza onih svojih toga i koji donose iz dana u dan odluke, diskriminirajuće odluke koje ljudi kupuju, jer oni su prodani sud. Oni su sud koji prodaje ustavne tužbe, koji prodaje ustavnu pravdu, koji prodaje pravo na ljudskost, na zdrav razum. Njima nije sveto. Oni kao čale odbijaju po 400.000 ljudi koji izađu na referendum, i po zimi, i po kiši, i po danu, i po noći. Pa ako 400.000 već nekoliko puta potpiše zahtjev za referendum o nekom važnom pitanju za građane države, ako znamo da taj svaki potpisnik ima još barem 4 člana obitelji u svom domaćinstvu, onda je to 1.600.000 ljudi. Ma kažu oni, šta to nas interesira, tih 1.600.000 budala. Oni im se stalno rugaju, jer oni su naravno uhljebi, oni su politički izabrani. I dobro, Bruce Lee, mostarski, gospodin Raspudić, kaže da ih treba ukinuti, jer on se izražava akademski. Njih treba zbrisati s lica mjesta, to je prava istina. Jer oni su toliko zla napravili hrvatskom narodu i hrvatskim građanima da oni nisu zaslužili samo da ih se dokine, nego da nestanu sa lica zemlja. To su ta banda koja danas stoluje na Ustavnom sudu zaslužila. Isto to vredi i za Vrhovni sud Republike Hrvatske.
To je banda ista jedna druga koja drži jedna drugima ljestve i koja godinama, desetljećima upropaštava budućnost i perspektivu Republike Hrvatske i građana Republike Hrvatske. To važi i za sud u Osijeku, za koji sam ja dokazao već na 100 načina da su to kriminalci. Zamislite vi te 3 institucije, naravno tu je Državno sudbeno vijeće, sve to znači u sklopu pravosuđa, sudstva koje bi nam trebalo, je li moral nekako poštenje prezentirati, nekakvu sigurnost jamčiti, nekakvu budućnost nuditi za pravednost. Oni sudjeluju u najvećim zlima u Hrvatskoj, a kad je moja obitelj u pitanju, u progonu cijele moje obitelji. Zamislite da oni nisu u stanju, kad sam ja tamo otkrio što rade sve osječki suci, da su to kriminalčine, da su me reketarili, mene, moju obitelj, da su me ucjenjivali za novac, da su uzimali novce, da su uzimali takve bestidne poklone, da su toliko zahtjeva imali bestidnih, da su to obični alkoholičari, pijančine. Znači vi u Osijeku desetljećima svaku presudu možete kupiti za litru i vodu. Ovi su od značaja. I to svi znaju, to sve službe znaju. Ali vlast voli korumpirane ljude na funkcijama da bi mogla njima upravljati, da bi ih mogla ucjenjivati. Vi ne možete danas zateći poštenog čovjeka ni na jednoj važnoj vitalnoj funkciji. Jer neovisan čovjek je za njih opasnost. Oni ne dozvoljavaju neovisnim ljudima. Pa vidjet ćete šta će napraviti ovom genijalcu koji je spreman Hrvatsku pozlatiti, ovom Vanđeliću, šta će mu napraviti u vrlo kratkom vremenu. Zato jer se sad uspio držati ući u taj prostor i jer želi pomoći građanima svojim znanjem, iskustvom i poštenjem kojeg ima. Oni su svakoga sahranili. Jel vidite negdje gdje je Miroslav Škoro? Čovjek koji je definitivno zabavljao svojom pjesmom, svojim stihovima hrvatski narod, koji je imao neku hrvatsku ideju da nešto napravi. Pa oni su ga sahranili. Škoro više niti je suprug, niti je roditelj, niti je pjevač, niti je poduzetnik. Potpuno su ga uništili. I ljudi danas ne dižu glas. Ljude se danas pljačka bezočno. Oni potpuno normalno jedan dan prodaju INA-u, upravljačka prava za 25% plus jednu dionicu za $505 milijuna. Pa ja sam sa mojim timom u Dinamu u mom mandatu donio u Dinamo milijardu eura iz Europe. Prodajući uslugu. Prodajući igre Dinamovih nogometaša i prodajući usluge Dinamovih igrača. A oni su, pazite, prodali najveću kompaniju u Europi. Oni zatvore rafineriju u Sisku, zatvore rafineriju u Kostreni u Rijeci. I normalno da hrvatski građani plaćaju naftu po 16 kuna, a Orban koji nam je kupio INA-u u jednoj korupcijskoj priči, plaćaju građani po 9 kuna. Potpuno je normalno da oni ulupavaju milijarde i milijarde u hrvatska brodogradilišta i niko za to ne odgovara. Potpuno je normalno da su oni donesli milijarde i milijarde kriminalnih odluka, odnosno štete za hrvatske građane u hrvatskim željeznicama, u hrvatskim cestama. To njih uopće ne interesira. Oni zamajavaju oči sa sitnim stvarima jer izvade nekakvog manekena Zdravka Mamića, izvade nekoga drugog zvučnog imena i onda ljudima bacaju pijesak u oči, a iza kulisa se dešava uništavanje i porobljavanje hrvatskog čovjeka. Imam potrebe da kažem tim sucima, vi ste banditi, vi ste zlo, vi ste Sodoma, vi ste Gomora. Obraćam se sudu u Osijeku, Vrhovnom sudu Republike Hrvatske i Ustavnom sudu Republike Hrvatske. Vi ste najveća kolera, vi ste gori od potresa, vi ste gori od pandemije covida, vi ste gori od svinjske gripe, vi ste gori od ptičje gripe. Nema narod hrvatskih budućnosti dok se vama ne stane na kraj. Vi niste tijela pravde, zakona, vi ste tijela nepravde i zla. I to sam vam želio poručiti.
vi banditi koji ste mi namontirali sudski postupak, jer djela koja ste meni stavili na teret, djela koja ste meni osudili, koje ste izmislili, nikad se nisu dogodili. Ovdje pred vama sjedi đubradi jedna najpošteniji čovjek ikad koji je hodao Hrvatskom. Čovjek koji nikad nije kažnjavan za ništa. Kad sam verbalno nekoga uvrijedio, nehotice ili ne znam, kad je digao tužbu privatnu protiv mene, došao je neki odvjetnik i rekao, tužite Mamića, ja ću vam naplatiti, ja sam platio 10 ili 20.000 eura, nisam imao vremena da idem pred vaše sudove, jer sam znao da nisu sudovi pravde, nego da su sudovi nepravde, nisam gubio vrijeme i nikad u životu nisam imao ništa, niti sam za nešto osuđen. Kad sam nekad došao na sud, jedan put, dva put, odmah sam rekao ja sam kriv. Nisam došao na sudu i rekao ja nisam kriv, nego ja sam kriv, ja preuzimam odgovornost. Ako sam ja rekao za onoga Jovanovića da je on ono što je, ja nisam došao na sud i rekao, ma čujte, ja nisam mislio, ja sam se šalio. Ja sam to rekao i ja stojim iza svojih riječi kao što sam izašao danas pred vas i stojim iza svojih riječi i spreman sam snositi odgovornost za moje izgovorene riječi koje sam danas dao. A ta banda, evo sad kad sam spomenuo toga Jovanovića, nisam se spremao ja nešto specijalno danas za ovu presicu. Ali pogledajte vi, on koji je isušivao močvaru, koji je huškao hrvatske navijače jedne na druge, taj koji je silom htio uništiti i Dinamo, i hrvatsku reprezentaciju, i hrvatski nogomet. Pa zamisli to đubre dođe na Poljud i on u svečanoj loži sjedi uz hrvatsko rukovodstvo Hrvatskog nogometnog saveza i uživa u rezultatima hrvatske reprezentacije. Znate kad mi se to dogodilo da sam ja bio na stadionu tamo? Prvo ne bi ušao na stadion, a kad mi slučajno ušao na stadion, ja bi ga izbacio da leti kao galeb sa ove Hajdukove lože. To bi mu ja napravio. Zamislite tu drskost da je on govorio kako treba isušiti močvaru, kako to treba sve srušiti, kako to treba sve uništiti, a onda dođe slaviti uspjehe hrvatske nogometne reprezentacije. Još by the way, predsjednik države ga uzme za svog savjetnika za sport. Zamislite vi tu bandu. Oni su išli dokazivati, izmislili konstrukciju, optužnicu da sam ja oštetio Dinamo. I da sam ja neovlašteno iznio novac iz Dinama. To je isto tako kao da bosansko-hercegovačko tužiteljstvo sada utvrđuje da sam ja vas oštetio. Što bi vi uglas rekli? Pa nije nas čovjek oštetio. Zašto neka treća strana, u tome konkretno državno odvjetništvo, ide utvrđivati da sam ja oštetio Dinamo, kad Dinamo, koji je privatna pravna osoba, koja ima svoju skupštinu svog vlasnika, kaže ne, mi nismo oštećeni. I mi stojimo iza svih poteza koje je gospodin Mamić radio. A onda oni nasiljem, kroz svoje institucije, izmišljeni poreski USKOK, pa onda policija, pa državno odvjetništvo, pa onda sudovi ove koje sam nabrojao, idu dokazivati da je Dinamo oštećen i dobiju pravomoćnu presudu u jednom montiranom procesu da je Dinamo oštećen. Ja da bi izbjegao situaciju da moje kćeri i moja žena sa kesicama, vrećicama, najlon izlaze iz svojih domova, imam privilegiju i sreću da sam ovdje upoznao jednog čestitog Hercegovca Renu Korača, koji mi posuđuje 6 milijuna eura mojoj ženi i plaća štetu koju je sud presudio, uključujući onih 7 i nešto milijuna koje su mi prije oduzeli, ukupno je 52 milijuna moja supruga platila. I gle čuda, država pokazuje svoju bešćutnost i pljačka pred očima cijeloga svijeta, pljačka Dinamo. Pa nije to državo tvoj novac.
Ako je Mamić iznio novac iz Dinama, nije ga iznio preko svog računa ili preko vašeg računa. Iznio ga je preko računa Modrića i Lovrena. Pa onda su oni trebali biti isto s menom u postupku. Danas je, kad ja vama govorim, 2 milijuna eura na računu Modrića, koje je on zadržao za sebe. Danas, kad ovo govorim, je 3,5 milijuna eura plaćeno u državni proračun na ime poreza na to što je Modriću i Lovrenu isplaćeno. Znači, država je uzela 52 milijuna kuna od Mamića, Modrić ima na računu 2 milijuna eura i državni proračun je zadržao 3,5 milijuna eura na ime poreza što smo mi platili na ono što smo isplatili Modriću i Lovrenu. Pa to, gospodo, nisu pare vaše, to su pare Dinamova. Vratite pare Dinamo, majku vam jebem, kad ste dokazali u montiranom procesu da je Dinamo oštećen. Što je vaše pravo da pljačkate Dinamo, a Mamićevo nije pravo. Ako ga je Mamić opljačkao, svi znamo da ga nije opljačkao. Znamo da se to nije desilo, znamo da je to montirano, ali ipak ste u montiranom procesu vi dokazali i presudili da je Dinamo oštećen. Pa vratite Dinamo te pare. Ali bandi je uvijek bilo bitno uništiti Dinamo, uništiti hrvatske simbole, uništiti hrvatsku reprezentaciju oko koje se okuplja cijela Hrvatska. I cijela Hrvatska slavi pobjede naših kockatih i donosi narodu veselje. Njima je to nepodnošljivo, jer oni nisu prežalili svoj bivši sustav i svoju bivšu staru državu. Pogledajte koliko su oni drski. Pogledajte koliko su drski. Meni izmise djelo. Nisu meni stavili djelo da sam ja napravio porezni prekršaj pa da trebam platiti porez. Nisu mi stavili djelo da sam prao novac. Nego da sam neovlašteno iznio novac iz Dinama. I sad kad su dokazali u montiranom procesu da sam neovlašteno iznio, uzeše pare sebi 10 i nešto milijuna eura. Dinamovih para. To nisu pare, to su pare moje, Modrićeve, Lovrene, Dinamove, to nisu njihove pare. Ali ako nisu moje, onda su sigurno Dinamove. Ali njihove nisu. Međutim, ništa im nije sveto. Da vam ispričam drugu jednu situaciju. Ja sam u zatvoru. To je 2015. godina, ljeto. I onda mi se drugi postupak dešava i mene iz zatvora vode na sud u Zagrebu i ukida mi se jamčevina da bi mi se odredila nova jamčevina. Ali tu prvu jamčevinu od 7 milijuna kuna su donesli, jedna osoba je donesla to u Hrvatsku poštansku banku u Jurišićevoj ulici i uplatila za mene jamčevinu 7 milijuna kuna. Zakon poznaje jedino da se jamčevina vrati uplatitelju. Znači da je bilo ko od vas odnio kao taksista, kao poštar, kao građanin, susjed, jamčevinu u Hrvatsku poštansku banku, nikome se novac na svijetu ne može vratiti nego uplatiocu. Tako definira zakon. U ovom slučaju sudac istrage, jedna dama, donese odluku da se meni vraća jamčevina. Što ne može vratiti meni. Niti sam ja uplatio, konačno ja u tom momentu sam i u zatvoru. Niti sam uplatioc, niti mogu to primiti. USKOK shvati da je sud donio odluku da se vraća meni i stavlja prijedlog da je to u stvari novac onda moj, pod mojom palicom i zapljeni ga. To je tih famoznih 7 milijuna kuna. Zašto o tome sad pričam? Uplatioc koji je nosio i svojevremeno moj sin zamoli legendarnog Davora Šukera da ode kod bilježnika i da potpiše da je on posudio tih 7 milijuna kuna. Jer smo znali na što su ta sve banda spremni. I Šuker, kako je čovjek ostvario u životu desetine milijuna, da ne kažem stotina milijuna eura kroz svoju karijeru, ode sa mojim sinom kod bilježnika i potpiše da je on posudio 7 milijuna kuna, a stvarno nije posudio 0. Oni Šukeru
da bi ga izmaltretirali, jer im je bilo u to vrijeme nepodnošljivo, ja kao čelnik Dinama i čelnik Saveza i Šuker kao predsjednik Saveza, oni naprave Šukeru porijeklo imovine, odnosno to se zove famozni članak 63 u Hrvatskoj sada, o nesrazmjeru imovine. I Šuker donese svoje ugovore kad je igrao za Sevilju, donese kad je igrao za Real Madrid, kad je igrao za Arsenal, kad je igrao za West Ham, kad je igrao za München 1860, ali pazi, gospoda mu kaže, mi vam to ne priznamo, vi u godini kad ste Mamiću posudili 7 milijuna kuna, vi to ne možete opravdati i roknu Šukeru novih 7 milijuna kuna poreza. I sad kad sam ja s vama, Šuker ni kriv ni dužan, ljudi oteli čovjeku 7 milijuna kuna, a ja izgubio prijatelja. Jer Šuker meni kaže da mi 7 milijuna. Pa kako ću ti dao Šuker 7 milijuna, nisi mi dao kunu, jesi mi htio napraviti uslugu, nisi mi dao kunu, a otkuda ti ja dam kad ja i moja obitelj cijela nigde na kugli zemaljskoj ne možemo otvoriti račun. Znači mi ne možemo više, mi smo građani ne drugog nego 10. reda, mi nemamo, nigde više mi ne možemo otvoriti račun, jedan član moje obitelji. Pogledajte šta su oni u svom nasilju u stanju napraviti. Pogledajte šta su oni napravili, jednostavno, koji su oni teror i strah napravili. Sjećate se za vrijeme sudskog postupka, kad su Lovren i Modrić svjedočili na sudu istinu. Samo istinu su svjedočili, pa to im je dužnost. To prije početka davanja iskaza moraš tamo se zaklet, moraš reći da ćeš govoriti istinu i samo istinu i oni su to i napravili i rekli istinu. Ta banda je uz pomoć jednog stampeda medijsko-političkog napravila uoči svjetskog prvenstva mjesec dana Modrića i Lovrena lopovima. I podlegla optužnicu protiv njih da su oni lažni svjedoci. Naravno, kad smo postali drugi na svijetu, onda su politički donesli direktivu da se ta optužnica stavi van snage, prebacili su naravno, više nije bitno da je sud u Osijeku, da je tužiteljstvo u Osijeku, nego su prebacili u Zagreb i puj pike ne vredi, oslobodili Modrića i Lovrena da oni nikad nisu lažno svjedočili, ali meni je naravno presuda ostala. I koliko su uterali strah tom Modriću, kojim sam ja drugi tata i kojeg danas volim svim bićem, drhtim nad svakim njegovim potezom. Patio sam šta su mu radili, jer on je nogometna i ljudska veličina. Ja sam ga uzeo u Dinamo kao izbjeglicu. Moj sin ga je prodao u Tottenham, moj sin ga je prodao iz Tottenhama u Real Madrid. Nikad u životu od njega nisam dobio ulaznicu ili njegov dres. Ali ta veličina nema snage građanske da se zove presicu ovako u Madridu ili u Briselu ili negdje u Strasburu i da kaže pa bando jedna, kako možete to raditi čovjeku? Ja znam, ja sam živi svjedok da Zdravko Mamić nije ukrao ništa. Zdravko Mamić je dobio ono što mu je pripadalo po dogovoru koji je imao privatno sa menom. Jer Zdravko Mamić je brinuo od 14. godine o mojoj karijeri kad sam ja i moji roditelji bili izbjeglice. Ja sam uzeo Lovrena kad su njegovi roditelji bili u Karlovcu u izbjeglice. Ja sam tu djecu podizao na noge i doveo na ovu razinu. Naravno, pa nisam ja mađioničar. To je onih Mamićevih 14 koji su igrali na svjetskom prvenstvu u Rusiji. Koji su igrali u Dinamu, koje sam ja selekcionirao. Pa sad smo se veselili igri Kovačića, Brozovića i Modrića. Koji nas proslavljuju već desetljećima po cijelom svijetu. Pa znate ko je doveo ta 3 igrača? Pa ova budala tu. Ovaj nogometni genije. Pa ja sam doveo Modrića iz Zadra sa 14 godina kao izbjeglicu u Dinamu. Ja sam otišao po Kovačića i moj prijatelj Šikić u Linz i doveli ga, koji je rođen u Lincu u Austriju i doveli u Dinamo. Ja sam iz Dragovoljca doveo Brozovića i danas njih trojica 3 najbolja vezna na svijetu. I oni pronose slavu
slavu diljem svijeta, nijedan se ne usudi reći jednu lijepu riječ za mene. Javno, jer znaju da bi bili zgaženi. Ja znam da ti dečki mene vole, da me poštuju, da me cijene. A zamislite koji su teror oni njima napravili. Da su oni jedno obično poštene svjedočenje tako velikih igrača da oni kažu vi ste lažni svjedoci. I da ih obilježe za čitav život. I zato sam ja danas, majku vam jebem svima tamo u pravosuđu. U 7. pokoljenju, ne u 1. nego u 7. pokoljenju. Operite s benzinom svoja smrdljiva, prljava usta kad izgovarate prezime Mamić. Moja obitelj, to je časna obitelj. Nikad u životu ništa loše nikome nismo napravili. Nikad nismo dobili opomenu za nešto platiti, za komunalni doprinos, za krivo parkiranje. Uvijek u sekundi smo to plaćali. Napravili ste od jedne čestite, poštene hrvatske obitelji, napravili ste najveći progon u modernoj Hrvatskoj. Sram vas bilo, žgadio jedne hulje mučke koje se skrivate iza funkcije koje ste dobili politički, jer sigurno pameću i sposobnostu niste to zaslužili. Kad ste me viđali u Zagrebu, ponašali ste se prema meni klošari kao da sam hodajući bog. Htjeli ste me dodirnuti, htjeli ste biti u mom društvu, htjeli ste piti s menom, smećad jedna. Međutim, ja sam častan čovjek. Ja sam častan čovjek i htio sam vam to reći, bando jedna. Bando jedna uhljebljička, vi u sudu u Osijeku. Vi da sudite meni i Mamićima, mater vam jebem korumpiranu, bezobraznu, lopovsku. I tebi Barkiću, i tebi Krahulec koji nisi bio u procesu mom, i tebi Ninoslavu Ljubojeviću koji si mi potvrđivao optužnicu, a ja sam u toj istoj sudnici gdje sam presuđen dogovarao s tobom đubre jedno podjelu transfera između tebe i Dinama, a ti si zastupao interese svog sina kao predsjednik suda u Osijeku, a onda si mi za isti slučaj potvrđivao optužnicu, mater vam jebem šugavu i bezobraznu. Ispričavam se svima i vama medijima, znam dobro ja da ovo nije u redu, što ja psujem. Znam ja dobro gdje sam ja u Međugorju, pokušavam opstat živ i gdje svaki dan provodim u molitvi. Ali ako ja ovoj đubradi i bandi ne kažem ovako, što kažu Srbi da me ceo svet razumije, vi to nećete objaviti. Jer vama normalno i vašim urednicima, većini koji su isto kleptomani, koji nema tu novinarstva, ovo ja vas gledam, vi ste mladi ljudi. Ne daju oni vama da vi budete istraživački novinari. Ne daju oni vama da vi pišete pošteno. Ne daju oni vama da vi pišete poštene stavove. Oni hoće da vi služite njihovim mračnim interesima. Jer oni žele svoj plijen. Jer nećete mi valjda reći da je slobodno novinarstvo Nacional, koji ima 1500 primjeraka tiraže. Ali je on list koji je direktno nakačen na podzemlje i pravosuđe i na službe koje uništavaju nas Hrvate, a onda normalno vi svi to prenosite i tako dalje i dajete im značaj da unesu tu prljavštinu i razdor među hrvatskog čovjeka. I naravno pišu stalno laži, izmišljaju stalno laži, a moj problem je taj što sam rekao kad su htjeli srušiti Dinamo, kad su htjeli srušiti hrvatsku reprezentaciju, što sam im rekao, nećete razbojnice. Nećete mučka đubradi. Jer ja sam, prijatelji moji, to znaju vrapci na grani. Znaju to ljudi. Vole mene ljudi. Ja nemam problema. Voli mene 85% Hrvata i ovdje u Bosni me vole svi. 100%. To je moja snaga. To je moj smisao života. Zato ja sam neuništiv. Zato ja mogu ovako. Zato jer osjećam tu ljubav. Ljubav koju meni narod običan pruža. Međutim, narod je obezglavljen. Narod nema ni snage ni hrabrosti da se buni, da se protivi. Narod se naviko da je dnevno 60% poskupljenja ovoga, da je 100% poskupljenja ovoga, da je 200% poskupljenja onoga. Narod je naviko da nas kolonijaliziraju evropske interesne sile svijeta,
koji uzimaju naša poduzeća, našu zemlju, naše vode, njima je to potpuno normalno za ono što su krv davali u stvaranju Hrvatske države, što su maštale generacije i generacije. Evo danas, vozeći se ovdje, sam slušao da je danas obljetnica Bugojanske skupine koja je došla iz Australije i Amerike ovdje se boriti za Hrvatsku državu, koji su pobijeni kao psi ovdje po Bosni i Hercegovini od tih jugokomunističkih službi i vlasti u to vrijeme, ili Bušića koji kad je nakon zatvora, kad je on i njegova Julian bacali letke iz zraka da bi promovirali hrvatske interese, ubrao je kao pas, ubio se. Ubio se čovjek jer nije mogao vjerovati zašto je podnio žrtvu on i njegova obitelj. Ma ko je spomenuo u javnom prostoru Bušića? Neću sad držati pamflete, ali moram ovako neke štiklice izvući da bi ljudi razumjeli o kojoj to količini nepravde se radi i zla koje nam svaki dan ti loši ljudi, te ljuši rade. Ljudi, probudite se. Ljudi, probudite se. A mojim Dinamovcima, iako danas isključivo presica bila posvećena pravosuđu, tim kriminalcima, Dinamovcima poručujem, čuvajte Dinamo. Čuvajte Dinamo kao zjenicu oka, jer ne samo da čuvate Dinamo, čuvate Zagreb, čuvate vrijednosti stanovnika grada Zagreba, čuvate snove hrvatskih ljudi u Bosni i Hercegovini i u cijeloj svijetu. Znam koliko ljudi vole ovdje u Bosni i Hercegovini, vole Dinamo. Evo samo u Čitluku gdje ja boravim tamo, to je malo mještašće, ima 800 članova Dinama. Možete si misliti kolika je ovdje ljubav. I kad pričamo o ljubavi, nikad u životu niti čuo, niti pročitao, niti vidio svojim očima da neko voli Zagreb i Hrvatsku kao Hrvati iz Bosne i Hercegovine. To moram istaknuti i ono što se radi u dobrom dijelu naših političkih elita i u Zagrebu nije fair prema ljudima iz Bosne i Hercegovine. Nitko nije podnio toliko više žrtve za stvaranje neovisne Hrvatske države, nitko toliko ne voli i Hrvatsku i Hercegovinu kao ljudi ovdje koji žive, a toliko su vas izdali, toliko su vas iskoristili i dan danas vas iskorištavaju tu ljubav da je to naprosto nevjerojatno. Evo, čuvajte Dinamo, čuvajte hrvatsku reprezentaciju, čuvajte budućnost svoje djece, pobunite se, dignite se protiv takve stvari. Pa nemojte da vam bude normalno, nemojte da vam bude normalno da vam svaki dan pljačkaju iz novčanika. Svaki dan vam uzimaju budućnost vama i vaše djece i vaše unučari. Nemojte, danas sam ja tu, ali ja nisam kleko. Ja sam iz ove pozicije sačuvao svoju obitelj i svoje 3 djece koji su akademski građani i završili fakulteti i koji ovdje dolaze stalno k meni i volimo se i držimo se zajedno. Ja to želim svim građanima svijeta, a naravno i građanima moje Hrvatske. Pobunite se, nemojte to gledati šutke, nemojte to ismijavanje vaših referenduma i tako dalje i vaših glasova i vaših prava da vas na taj način ismijavaju. Dragi prijatelji, i na kraju vama, nisam siguran, nikad ne reci nikad, da ćete me ikad vidjeti više na pres konferenciji. Nije to moj život, nije to moj odabir, nije to moja želja. Ja sam siguran da sam ja sebi svoju pravnu situaciju danas jako otežao. Međutim, ono što mi ne mogu uzeti zadnje, a rekli bi ovdje u Bosni čejf. Ja iz čejfa vam kažem još jedanput, napušite mi se one stvari. Eto, ja vam tako iz čejfa kažem, pa šta košta, neka košta.